Ni John Dramani Mahama se mampani Adom Akuffo Addo nya brofo ka titiri ne yedibu man de enti ema kane mampani Mahama Kasee no Adom TV etwaso Kane mampani John Dramani Mahama insem bia wode ya tudwa ene se Ghana mampani na Adom Akuffo Addo de ade ba ko obi anim so ya ade pan yi eye fellow Ghanaians ene brofo akese na emwe banyamanyosem mudi a enya ade se wonim bibia abro ni Adom Kasee edin komo no o kire se won meka brofo akese wo man mu no Ghana de hye enjoy sempedodo na no eye omde tumi hye wo mu ensem esanse hwe ni brofo ni ma ede bebre Ghana ade hye abro kuso ekasa no odane de se wa fimpino ni donsia ni mu abato ekoso ya Ghana mampani na Adom Akuffo Addo enna bedi echi Dr. Baumia eka na honsem se onim hwe de fa memo ho no nokwasem ni eye no mama pa ye na nya de so se ne bo echoso we nti ode to Ghana de hye nyina ni mu se omomodin ya na wo mo ento aba emfama no se de be ya ha hodo man ye na mo no obetumi ayi wo mo afim na sada no me buku kakra ona sa mo amoka incompetent mo nye jubaida mo ni ho experience mo ben o mampani akonya meda so they be incompetent like I said president before na president Rollins e ka sa assembly chairman media to so mo dey mo nya ho experience mo nya ho from mampoda eno na aba no eno achi empanyefo bi owo mo ogomo esimpeso no so ye bi kura pese predibre enso de tudwa e kire se omo de machitan na be maka ne mampani John Dramani Mahama ewo NDC amanyeko ne prime minister enche wo mo de be hyehye so no emu for your last 3 years we got about 98% Adom for next year you never say why you do Nyameka chamani se brand so 13th day moya Mahama nsuwa na moya Jasmine sa esa se Jasmine mamejumo me na metimi aka Mahama na yabua ema gomwa East NDC party afa ne tuma pa efua